Shalom, shalom, shalom God's people. Ukuthula kwenkosi makube kini. Ukuthula kwenkosi makube kini. Ngumamfundisi umamfundisi wenu ukhuluma lani lamhlanje ekuseni ngesonto. Yes, sithi welcome to new month, the month of August. Happy August, happy September, happy September, not August. Happy new month, shalom. Yeah, so ngizashare lana into encane nje namhlanje ukuthi sikhangele ukuthi sidingane kuyini okusiletha esontweni lamhlanje sidingane. Thina sikudinga singabe sikudinga but kulento eyi-one okumele ukuthi siyikhangele efuna uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna into eyodwa sibe yazi. uNkulunkulu ufuna ukuthi sisindiswe. uNkulunkulu yikho akufelayo ukuthi sisindiswe. Sisindiswa njani? Sisindiswa ngubani? Nguye osisindisayo. But masibuye esontweni sometimes sibe sizohlangana esontweni. Kwesinye isikhathi sokwaphonga kuba umdlalo nje ukuthi ngoba isande kumele sizohlangana. Kanti khona umKristu ufanele ukuthi abe ngesonto wonke amalanga. La ngoMvulo, la ngeTshuyo, la ngoLwesibili, la ngoLwesithathu, la ngoLwesine, la ngoLwesihlanu, la ngoMgqibelo. Lokho kuyisonto kumKristu opheleleyo. Yeah. So uNkulunkulu uyasibonisa lapha encwadini yakhe kuMateyu 6 ukuthi into okufanele siyenze ukuthi sidingene umbuso. But kuyini okusenza ukuthi sehlele ukudinga umbuso? So okwenza ukuthi sehlele ukudinga umbuso nanku kubhaliwe lapha. Izinto zalomhlaba ziningi kakhulu. Yeah. Ukuba worried, ukuba ucabange lokhu, ubambe lokhu, ukuba busy kakhulu. Yikho sokwenza ukuthi sehluleke ukuthi sibe kwazi ukuthi sidinge umbuso kuphela. Ongangokuthi ma uNkulunkulu osezulwini engafika lamhlanje kuthole esontweni, kusangenzeka ukuthi akuthole ungekho esimeni esiright ngoba uhlezi khonapho ucabanga okunye okungayisikho lokho okulandileyo. Uhlezi khonapho ucabanga okunye okungasombuso. Umbuso, the kingdom of God, yikho okumele ukuthi ukudinge, yikho kumele ukuthi ukufune umbuso, the kingdom of God. Yikho kumele ukuthi uhlale ungakho, yikho kumele uhlale ukucabanga ukuthi kanti khonapha ngingafa ngiyakuya ngaphi? Ngingafa ngiyaphi? Because impilo iphila khathesi senyameni fake. It's not the real thing. Ngoba iyaphela. Ikhona impilo engasofeki, engapheliyo. Yiyo kumele uhlale ukuthi uhlale uyicabanga, even uyicela. Ma uzahlala ucela ukuthi uNkulunkulu ngicela ungixolele izono zami. Okuhluphayo kuyini okwenza ukuthi ufune ukuxolelwa ukuthi ufuna ukuya ezulwini, because umzana uhamba ma ungatholakala ulesono kawuye ezulwini. So yikho kumele uhlale unjani, usikhane, udingane umbuso. Umbuso lwana ngiyakwazi ukuthi omunye uthi kanti vele umbuso kuyini? Umbuso yindlela okuphilwa ngayo. Umbuso usenhlizweni yakho. Umbuso indlela okuphilwa ngayo. Umbuso usenhlizweni yakho. Umbuso kaNkulunkulu ma usenhlizweni yakho. Kuthi ukuthi ungumuntu lwana olomusa, olozwelo, olothando, othi noma engona axolise masinyane. Angisoze ngisho ukuthi ongoniyo, but iBhayibheli lithi ungoni. Kodwa mina ngisoze ngisho ukuthi ongoniyo, ngizathi mina othi noma engona axolise masinyane. Kumele uxolise masinyane ukwenzela ukuthi ungatholakali unjani, ungekho esikhathini esiright. uJesu wathena, will I find faith in the earth? uJesu wabuza ukuthi ngisazuluthola yini ukholo mzwana mbuya? Ongangokuthi ungaba sekholweni ngeSunday manje, and then in the next 2-3 hours okusasa awusekho futhi ekholweni. So kumele uhlale kuyinto esenhlizweni yakho ukuthi you seek this kingdom, uhlala ukuyo le kingdom.
umbuso lo uhlala ukiwo ucabanga all the time, ungangokuthi awufuni ukwenza oku-wrong, okubi. Okungangokuthi bazalwane kawufuni ukwenza oku-wrong ngendaba yani, ngendaba yombuso. Ngendaba yombuso lo ofuna ukuthi ube lawo ngaphakathi kwakho, okuyiyona passport yakho ekusangaphi ezulwini. Haleluya. So ngizabala ivesi lapha kuMateyu 6 verse 28 ngizegcina ku-33. Ngizabala kuMateyu 6 verse 28 to 33. Kanti lizihluphelani ngezigqoko na? Ake libone ukuthi amaluba eganga akhula njani, ngawasebenzi njalo aweluki. Kodwa ngilitshela ukuthi laye uSolomoni ekucwebezeleni kwakhe kazange acece njengawo amaluba. Nxa kuyiyo indlela uNkulunkulu ahlobisa ngayo utshani beganga obukhona namhla, kodwa kusasa sebuphoselwa emlilweni, pho lina kazukuligqokisa ngcono yini, lina bokukholwa okuncinyane? Uyezwa ukuthi ubizwa njengomuntu olokholo oluncane. Uma uzahlala ugijima udinge lokho, ndidinga lokho. Ngiyakwazi ukuthi sifuna imali, siyadla, senze njani, but ungakwenzi okuzinto kwakhona kukwenza ukuthi uyehluleka ukuthi uba senkosini. Ngoba ufuna imali uzazithola sophumile enkosini. Ngoba ufuna imali uzazithola ususidla izinto ongamelanga uzidle. Ngoba ukufuna kuyakwenza ube le stress kakhulu. Ngoba le stress kakhulu abaningi bagcina sebenatha utshwala. Athi anganatha utshwala kube ngcono i-stress lesiyana. Athi angabhema igwayi kube sibe ngcono i-stress lesiyana. Athi angadla ama-drugs sibe ngcono i-stress lesiyana. But okusiqinisweni ukuthi i-stress asihambanga, sikhona. uNkulunkulu babiza ngabantu abangalakholo, bona laba abantu abalokholo oluncinyane, ukuthi izinto ezingathangani ezalo umhlaba ziyakusheka zikumuve uqinise ungasekho enkosini. Sonke silezinto ezisishekayo, ezisimuvayo, ezinzima esihlangana lazo. But uNkulunkulu ufunani? Ukuthini? Uhold on, qina enkosini, ungawi, utholakale. uJesu mayebuya athena, mangibuya emhlabeni ngizalithola yini ukholo kuwe? uJesu utsho njalo, will I find faith in the earth? Uza kuthola lokhu umile yini? uJesu uza kuthola usukhathele wachiya. Verse 31 uthena, ngakho lingazihluphi lisithi siza kudlani kumbe sizanathani loba siyavunulani na, ngoba abezizweni bagijimela zonke lezi zinto, kodwa uYihlo osezulwini uyakwazi ukuthi liyazidinga. So wena kumele ube different. Umhlaba uyagijima uyalela le. Wena kumele ukuthi ube different, uthi khona lokho lakho ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga wena, uyakwazi ukuthi kumele ngidleni, uyakwazi ukuthi kumele ngenzeni. Uhambe lapha ungatholi, kungakuhluphi. Yes, angikutholanga. Kungakuhluphi kakhulu, kungakuhlupha kuhluphe, phenduka back ubuye esitulweni sakho sokuba ngumKristu. Haleluya. Ngoba kufanelanga ukuthi umbuso wezulu uluze. Umbuso wezulu kumele uhlale ukhona kuwe all the time, the kingdom of God. So verse 33 uthini? Kodwa wena, anti sitheni ungazihluphi ngokuthi uzadlani, uzanathani, uzaqokani. Kodwa kumele ukwenze nanku, ufunani kuqala umbuso wakhe lokulunga kwakhe. Kuza kuthi-ke zonke lezi zinto liziphiwe lazo. Ngakho lingazihluphi ngelakusasa, ngoba ikusasa liyazincenekela lona. Haleluya. Usuku lunye ngalunye lulenhlupho zalo oluzaneleyo. So uzathola ukuthi into ekuhluphayo, into ehlupha kakhulu, into yokuthi ngizakwenza njani next. Khathesi use-church ulalele, kumbe usendlini, kumbe ngaphi ulalele imessage leyo. Okucabangayo ukuthi ngizakwenza njani next time. Next time angitsho kusasa, ngitsho even khathesi the next hour.
Makungathi iqhwe ekhanda lakho ucabanga ukuthi oh kumele ngenze ukuthi, that moment ucabanga ukuthi uma ngenza ukuthi awusalalelanga, awusezwa lutho, i-kingdom is gone. So yikho ngikutsho ukuthi inhlupho sonke silakho okumele sikunakekele, but ungaluzi i-kingdom, ungaluzi umbuso kaNkulunkulu ngezinto ozidingayo. Hallelujah. Umbuso wezulu ungapheli kuwe, ungaluzi umbuso kaNkulunkulu, ngoba umbuso kaNkulunkulu wasuka kuwe. In fact, wena wayekela ukudinga umbuso kaNkulunkulu ngokwenza kahle all the time. It means umbuso awusekho. Wena mawudinga okuhle, usenza izinto ezinhle, usenzela abanye abantu izinto ezinhle, usenza kahle, usenza kuhle la kuwe, usenzani, yonke into yakho yenzayo uyikhangela ukuthi uJesu uyayithanda yini le into engiyenzayo. uJesu uyayithanda yini le into engiyenzayo. Anti ngothi ngumKristu, ngothi ngumntaka Jesu Kristu. So ungumntaka Jesu Kristu, uJesu Kristu ngubabakho. Into le engiyenzayo ngiyumntwana kaJesu Kristu. Ngumntaka Jesu Kristu lo owenza okunje. Ngisese ngumntaka Jesu Kristu ngisenze nje. Khona okuyimbuzo khona kuya kuphendula back, ubuye back ngaphi embusweni. Hallelujah. Enye into enzafuna ukuthi likhangele, liyazi ukuthi kuthiwa khona sidinge nini. Kuthani kufanele ukuthi sidinge ilokhuza, sidinge umbuso, sidinge umbuso uhlala ukhona ngaphakathi kwethu, singawuluzi njani? Ngokwazi incwadi kaNkulunkulu, ngokwazi into ezibhaliweyo esizifunda lapha eBhayibhelini. So ngizalithatha nje masinyane ngihambe ku2 Peter chapter 1 verse 2. 2 Peter chapter 1 verse 2. uPetro, 2 Petro, uPetro besibili chapter 1 verse 2. Mbona ngathi verse 2. Verse 2. Ithi yona umusa lokuthula kakube ngokwenu ngokwandileyo ngokumazi uNkulunkulu loJesu Kristu. EsiNdebeleni iyancitshana, kodwa okutshoyo lapha ukuthi umusa, ushalom, ukuthula lozwelo kakube kini more kanjani ngokwazi. Kakube khona indaba yolwazi. Anti sithi my people are destroyed for the lack of knowledge. Abantu abami baphelile, bayafa ngendaba zokuswela ulwazi. Ulwazi lonkhona ukuthi uvina umusa lolwazi kakukhule ngaphakathi kwakho ngendaba zani zokufunda uNkulunkulu. Ma ungafundi uNkulunkulu, umusa kawukhulu. Songahlala lokhu sithi ngisemuseni, ngihlala emuseni, shalom, ukuthula, ngisemuseni, ngihlala emuseni. Kodwa ma ungakhuli kiumusa, ngoba umusa yipower kaNkulunkulu. So ma usithi ngihlala emuseni, ngihlala eMesiland, utsho ukuthi ngihlala epowerni, emandleni kaNkulunkulu. Yikho ukutshoyo. So kumele uunderstand ukuthi umusa lo lwazi kuphakathi ngaphi kwelokhuzi, kuphakathi kwekingdom, kutholakala phakathi kombuso, the kingdom of God, embusweni kaNkulunkulu. Yikho lapho kutholakala khona umusa lokuthula lolwazi. Umusa lokuthula kutholakala ngaphi? Ku-kingdom. Wena ukuthi ukhule kikho kumele ukuthi ube njani? Ube selwazini lukaNkulunkulu, very knowledgeable, ulidinge izwi likaNkulunkulu, li-understand. Hallelujah. Ukhuleke, uzile ukudla, wenze konke imfanelo zakho ofanele ukuthi uzenze, uncedise abantu, ube lozwelo. Yiyo ipackage yakhona, yiyo ipackage yakhona. Hallelujah. Okunye futhi enzafuna ukuthi sikukhangele ukuthi uPsalms 46. Singakhangela uPsalms 46 laphana verse 10. Ukhuluma ngokuthi be still and know that I am God. No matter what is happening, draw back. Makade ugijima kakhulu, ugijima sithi ngiyakwenza, ubuyele emuva, ume, because uNkulunkulu ngubani? uNkulunkulu. Kathina nje ngubani ngesindebele uMahubo, anti Mahubo
Mahubo 46. So Mahubo no sengihambe kungasikho khona. So Mahubo 46 verse 10. Mahubo 46 verse 10 uthini bazalwane? Uthena thulani lazi ukuba mina nginguNkulunkulu. Kuphela thulani lazi ukuthi mina ngiNkulunkulu. Waye kumele uthule? Uthula njani? Ngaphakathi. Uhlezi ulalele khathesi kumbe yenza okunye ubhizi uyabalisa. Senza kwenza ukuthi ngo-1 o'clock kumele ngenza ukuthi, ngo-2 o'clock kumele ngenza ukuthi, ngo-3 o'clock kumele ngenza ukuthi, kumele ngenza ukuthi, kumele ngenza ukuthi, stress siyabuya, i-BP iyakhwela. Kumele ngenza ukuthi, kodwa kuthiwani be still and know that I am God. Thulani libe ngazi ukuthi mina ngiNkulunkulu. Lilahle uNkulunkulu ngilahlela kuwe konke. uNkulunkulu ngifuqela kuwe ilitsheleli. uNkulunkulu ngifuqela kuwe intaba. uNkulunkulu ngifaka kuwe konke. Ngicela ikingdom. Uthula makube kini. Asibongeni uNkulunkulu. Ngethemba izwi lakhe lizathola ukuphila enhlizweni zenu ngoJesu Kristu. Shalom.